Koe nei te rā tua whā o hurai anei ngā taioro o te Tairāwhiti. Kōrero i tētahi hononga mahi a Ngāti Porou te tohu tūhura mo te whakawhanake toi tū i te kānuka me ngā ara hokohoko ki tā wāhi. Ki Turanganui a Kiwa nei, kua tohua a Hilton Collier hei tūmua ki tuatahi mo te Tairāwhiti Whenua Trust, hei arahi te whanaketanga ohanga mo ngā kaipupuri whenua Māori. Ki kahungunu hea o whainga matua mo kahungunu 2050, koe nei te pātai matua i ngā hui rautaki puta noi te rohe, a kua tū tētahi ki te tai whenua o te whanganui a Orutu ki Ahuriri hei te rā Wenerei. A kāti koera ngā taioro o te wā, nau mai anō ki Kapu Tairāwhiti. I raro i te arataki a Hone McClutchie rāo ko te tohunga whakairoa Jack Brooking, i ākona e ētahi tauira, he hara ngā momo Kōhatu, i whakamahia e Ngāti Porou, hei hanga tapu me ngā taonga pērā i te toki me te tiki. I roto i ngā rā e toru, i ako hoki rātou ki te tautuhi i ngā Kōhatu rereke, me te whakamahi i ngā tapu hei hanga taonga. Anei te pūrongo, a Paora Brooking, o Radio Ngāti Porou. Hiui Kōhatu a Ngāti Porou. A, e wānanga ana e nei o na uri i te waihanga Kōhatu hei taonga whakarākei. Nā oranga Ngāti Porou i whakahaere i te wānanga e kia ana ko he wā haumaru. Ko Jack Brooking, tohunga whakaero rā o ko Hone McClutchie kaimahi ki oranga Ngāti Porou, ngā upoko o te wānanga nei. Jack Brooking taku ingo, no te araroa no kōpua pounamu. Started along was get them to, they do their bit of research on mudstone, siltstone and sandstone. And it's really about opening the door to allow them to explore the environment and the gems and the thing and the stones we're using now. This one here is a mudstone. This one is actually a mudstone. We call it a pākohe. Ngāti McClutchie taku ingoa, ko Hone McClutchie taku ingoa karangaranga, konei wau, mō Ngāti Porou. This wānanga is focused on really engaging our whānau within a safe space, working with our own stone from the Waiapu mainly, sourcing our own stone from the Waiapu, such as we have very different varieties, pākohe, argillite, whatuaho, which is grey weki, and mata, which we have sourced. It's a type of like an underflint, very hard. One of the main outcomes I think is the whakawhanaungatanga from each other. We've had students from both schools, our local schools in Ngāti College, and Te Kura Kaupapa Māori o Te Waiu. Yeah, some of the outcomes I think maybe it may ignite some sort of interest in this type of mahi, and interest in the resources we have, our locally sourced resources. And yeah, it's always tikanga based. There's always a right way to do things. We're still always learning, yeah, and we're always learning stuff from each wānanga that comes up. Tauki e te rā pūrongo Paora. A kāti ki ngā tohu huarere i nāia nei. Ka kapua haere te rangi i te ata me te ua, a ka mahana haere i te ahiahi te kaumā iwa te pā mahana. Ka kapua anō ki Turanganui a Kiwa ka karawhiua koutou e te ua i te ata, engari paitonu te rangi rua te kaumā rua te pā mahana. Ki te matawa Māui, ka kapua haere koutou i te nuinga o te rā, rua te kau te pā mahana teitei. A kāti ko te tūmanako ia kia whitikina tonu tia koutou e te rā, ko Kapu Tairāwhiti tēnei, e mihi atu nei, noho ora mai.